Gasa itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyag. Sonya, adda ko mantikayat kung ibagakin ka. Anya dayta? Pasensya kan. Ngamjak may tadikalay sa ngar-arapabam. Ha? Iti anya aga po. Di ka maawatan ito. Sana siya ti lalaki ang may kariparakin ka. Adda ka di sa bali a babae itibiyag mo. Di ka madalagan. Suportarak lang tatanak ta. Imbagak tipod na umarikrik na piti kasta. Di kan mang namnama kanya. Adda ka di sa bali nga iayatam. Awan ka din ti panagayat mo kanya. Amo na niya ti sungbat ti saludsod mo. Kat pangasim. Tadi mo kumapabasulan ti bagim. Pangasim, Edo. Di mo kumaramidan ti kastoy kada kami ti anak. Kasta ti imbaga ni Edo ken ka? Uwan, tata. Sana mabalin ti kasta ngar-aramiden da ya tao. Kalpasan ti amin, di na ka ikalaysa. Agkalma ka kadila ang lakay. Ibagami ti dayke nga Edo, nga umay dito'y balay. Tagsarita kami man iti nalapat. Pangaasim ta di ka kumamot ag iskandalo lakay. Sino ti saan na makaungat iti kasta ngar-aramiden da ya tao? May parbang nga ron ti kasta? Anya nga rod, di kayat mo mapasamak ita. Ipilit ta, ti anak ta iti dayjay a tao? Kasta ka din? Agawid ako nanang. Impakaamok lang ang kada kayo tinagsaritaan mi kini Edo. Tapno amuyo man. Maawatan ka iti dayta, anak ko. Kasaritak to ni Edo. Agyaman nak nanang. Katno talaga desidido iti desisyon na. Awan ti maaramidan tayo. No ipilit tayo agkalay sa kayo. Kasanulaangan, no sinan tumutlaang ti pagturungan na. Wano saan, ang mga nulukwan na kan tumutlaang. Maawatak day tananang. Adapon tuyo. Agyaman akno kasta anak ko. Diyak kaya't mapasama ka na kayo kini Edo. Tinapasama ka daan timsimang. Kanti mo na nga asawa na. Inpilit matlaang ni Lolom nga agkalay sa daidi. Uray sa anda pa'y anak kasagana. Itiyo din ha. Sinamot laang tinagbanagan da. Di kay madanagan nanang. Noan niya man ti desisyon ni Edo. Uray na sakit para kanya. Akseptarak as ipupuso. Agbalin ka na tibkar anak ko. Di mo liwayan ti agkararag. Pasensya kayo nanti. Gamarigatan kami mutlahan ka ni Sonya no ipilit mi tagkalaysa. Maawatan ka, Edo. No nagbaliw ti kapanunutam, awanan ti maaramidan mi. Saan mo't amabalin nga ipilit mi ti anak mi kan ka? Agyaman ak law na yan ti. Agyaman ak tamaawatan dak. Sapay la kumata di mo baybay anti anak yo. Suportaram latta kuma. Uwan nanti. Kasta taramidek. Amok ti responsibilidad ko iti anak mi. Nagpus ko launay matiro pa mon. Tagpakita ka pa'y lang dito eh. Ibabam na itabo ng lakay. Pangaasim. Aglisi ka, no di mo kaya't asikati madangran si Karosa. Pumanaw ka, Edo. Agyaman ak mo na nanti. Wah! Kapay lang kuma, tamaawatan da kanti. Agsubli ka dito eh. Sana syaktikal kalabanam. Ay, agpanunot ka man lakay. Saan man adinadara sudos ni desisyon mo? Nakasarita ko ni Nanang. No kasta. Pumanaw ka nga rodan. Uwan Sonya, agawid ak pa iti lugar mi. Di ka madanagan. Sarong karak numawaya anak. No kasta ti desisyon mo. Irespeto klat na. Agan-anat ka ijay. Uwan, uray ta kayo. Sapil ako ma. Tamam amom natan ti lalaki ama ikari aparaking ka. Nasakit tinakam ko. Ngam no kasta ti desisyon mo. Akseptarak as ipupuso.
Husto ni nanang, no ipilit na nagkalaysa, ang mga numapasamak mat kada ta tinapasamak kada antisimang, kanti mo na nga asawa na. Sakit lang ang timaalat na, numapasamak manday ta. Ang yaman aklaw na ita maawatan na. O sige, agrubuatak nga rudan. Nangilim mga mitibon ng korosa. An-ano manan ay ati bunang. Kasapulak nga rod. Ay napangaasim lakay. Di mo butbut ngan ti pada matao. Irwar mo, wano. Jak maawatan na itang ugalim ha. Kasdelatan, kalpasan asinikugan na ti anak ta. Ibati na latan na kasjay. Di mo ka dinang agtinbaga ni Edo, hindi may diti balay. Suportaran na lata ti apo ko ta. Oh, awan late amok iti dayta. Irwar mo ti bunang kukunak manan. Di mo urayan na makapong tutak. Edo! Edo! Da kayo matgayam tatang. Kontrolin niyo ti boses yo. Ta nakaturog ti apo ko yung. Ibagam iti dayta nga Edo tarumar. Agsarita kami, Edo. Awanan tatang. Pimanawan ni Edo. Oh, anya? Pangaasi yo. Di yun pilitan jay tao. Oh, kasanong arutan? Anyan tulaang ti panunutin ti sabali at tao. No di nakatakderan da lalaki. Di yu panunutan ti baga ti sabali at tao tatang. Husto ni nanang. Saan ang maipilpilit ni Ayat? Oh, Saan ang mabalin apilitan tayo ti may sa tao? Pagyamanan tayo kiti tanagpod no ni Edo kanya. Saan akas iti daduma dita? Alukluk kwenda ti asawa da. Anya jay nadamag ko? Dandani ikamat ka no ni Uncle Donar tibunang ka ni Edo. Pudno day tamare. Ti kayat ngamin ni tatangkat agkalaysa kami. Nalawag mo't asaanan akayat ni Edo. Day tangarod. Sabali mo ti kapanunutan ni tatang. Noan niya ti amuna. Iso ti ipilit na. Anya nga rod ti kayat na. Agkalaysa kayo ka ni Edo. Inton kwan, lukluk kwan nakamatlaang. Ay, nagrigat nga tatikas jay mare. Pudno mare. Para kanyak, nasaysaya at no palubusam ni Edo. Napintas ka mat. Amok adumteng to ti lalaki anapudno, ken may kari apara ken ka. Dua tawanan tinapalabas. Sipod pinanawan na kayo ni Edo. Makatawin mo tin ngagpapapansinak ka. Ada ka di tinamnamak, Sonya. No maaklon mo lakit di ti anak ko. Idi pa ngay naklon ko ti anak mo. Okay lang kanyak. Awan ti parikot. No maipapaniti day tabanag. No maaklon mo ti anak ko. Panagkunak panawan matan. Tapno aklunak ti ayat nga idatdaton mo. No kasta. Datan, Sonya? Uwan. Ayayatan ka launay, Sonya. Agyaman nak. Tay naklon nakmutlangan. Ikarik nga awan to ti pagbabawyam. No kasta, adagaya mon ti relasyon nyo iti anak ko. Wala na. Awan ti pagdanagan nyo. Ta nakasagana ang mangikalay sa iti anak yo. Saan kumutkit di alapdan ti ayan ayat yo kinisun niya. Adala ang ti kayat ko asaludsodan ken ka, Terso. Anya day ta, nana. Pudno ka day ti banagayat amarikrik na para kinisun niya nga anak ko. Saan ka kadi amapilpilitan? Ay, saan nana? Ay ayatik launay ni Sonya. Aramidig ti amin nakabailak para kinkwana. Nasaya at nga ron kasta. Ti Diyos ti pagbalinan yaw asintro ti relasyon yaw. Iti kasta, kat agbalin kayo anatibkar uray anya pay apan nobok ti dumtang. No kasta, nobyo gaya man ti anak ta daye at Tirso. Wan lakay,
Isumot lagayam amay at tiisim na. Idinasabat ko dita dalan. Makatawanan ang nagdaton ni Tirso iti anak talakay. Kahit, anya nga itimbaganakan ka. Agkalaysada ka di? Ada kadako ada day taa. Saan amabalin ada tayo ti mangibagano kaano dang agkalaysa. Agkalaysa dan to, ano na kasagaan na daadwa. Pangaasim lakay. Di mo mananbot nga ni Terso. Kas makitak, kat napudno mo't iti anak ta. Di mo ngamin panunutan ti iba ka ti sabali at tao lakay. Tawan ti amuda kita. Day talaang makibiyang ti paglaingan da. Sapay la ko mga rod. Tani tirsumuten ti mangitakder iti dayaw ti anak ta. Kumusta kayo ngayon kani Tirso, mare? Naragsak kami latta, mare. At dadagiti gundaway nga agapa kami. Ngam kaasi ti Apo, masulbar met adagos. Text mo ngay, ni Edo. Agpawpawit ka di matlaang. Un, mare. Nangipawit iti kwarta para iti anak na idinapalabas alawas. Awan mo ti may bagak. Tamo na mo ti responsibilidad na iti anak mi. Kasta ati mayat, mare. Dayta ti kunada ako parenting. Naimbagman tamaawatan ni Terso. Un, mat. Amo na tinapasama kada kami kini Edo. Sakbay pa'y nga inaklon ko. Sigun kan ko na, maawatan na mat ti sitwasyon mi. Kaano nga rod tilong table yu ka ni Terso? Nayunan mi pa'y ati urnong mi, mare. Di ka madanagan. Ibagak to kan kano kaano. Sa dino tayan ni Terso anak ko. Awan manen anadanunak dito balayo. Nasapaan na pan ijay garden, tatang. Ala, agtugaw kayo pa'y Anya ti plano yo aya. Awan ka di pa iti plano yung agkalaysa. Kinapudno na. At damot tanday ta iti plano mi, tatang. Nayunan mi lang ti urnong mi. Ay kit nasaya at mat nga rod ano kasta. Di kay madanagan, tatang. Dumtang to ka di day tangal daw. Ay kit idardarasyo kuma. Tanay, lumakay mo tenda tao. Ni tatang mat. Awan pa'y mat 60 yu Awan pa'y Ngam kayat kumot ang makita na giti apukok ita na pigsaak pa'y. Tano mau awir kumot ida. Dua pa'y lang ti apuko may kinanang yaw. May sakin ka, kan may sakin manong mau. Nayunan nyo kumamot ten anak ko. Lakay, umay ka nun ni Edo inton madamdama. Apay ka na. Buludan na ti anak ta. Tay pasyar na mat iti lugar da. Day talaga ayam. Umaylat ta. Okay lang kan ka? Wan, taanak yung matkid di tigagara na. Okay lang kanyak bakat. Agyaman nak launay, lakay. Agyaman nak manan tamaawatam ti sitwasyon mi. Adda ka mat gaya man. Kumusta kan? Nasaya at latamot Adamat gaya man asawam. Wan, madama nga iur-urnungan mi ti kalay sami. Sika ngay mat. Oray siya. Adamat na ammo ki Jesulan. Nakaala kami matlangan iti papel. Congrats, ha? Kastamat kada kayo. Insaganam ka diti gamit anak ta. Wan, pinagsukat ko matlangan. 1 week lang ang abuludom, ha? Wen, di ka matanagan. Tada ni Lola na ijay. Saan ko nga itaray ta anak ta? Isublik to matlangan ka. Imbay mat gayam inala ni Edo ti anak yo. Una nang, ipasyar na kanumat iti lugar da. Nasaya at mata na panunot na dayta. Unmat na nang. Kat anya nga iti imbaga ni Terso. Okay lang kan kwa na nanang. Awan mo't tinangag ko a reklamo na. Talagaan na anos kan manakaawat mo tay di alalaki. Kasta ti lalaki ama ikari. Maakseptar na tinapalabas mo. Nakunayo pa, nanang. Kamaudyanan na, natungpal matlangan ti arapaap na, Tirso lakay.
Sigurado ka kadi nga okay lang king katisimple akalaysa ba kay? Sa anak mo't amay hilig iti bongga. Tinapatag ka niya kat nagkalaysa ta. Legal tan lakay. Agyaman akson niya ba kay? Kumusta kayo mo tan adwa ah? Di yung mo't inibos ti makan iti lamisaan. Nabsog kami nanang. Nagaduma ngamin ti inyag da akanan mi. Ay, ni tatangay. Sa dino tinapanan na. Diyak mo't makita. Aday ti malikudan ti balay anak ko. Anya ti aramidin na ijay nanang. Ay kat, madama ti siyat na, kadagiti kumpari na. Ibagayo ta di na unay tagbartek. Ang mga nudi namanan amo ti lawlawatin na numasubraan na ti uminom. Wan, ibusundala ka no day may sa abote. Panawan kayo pa'y nga rod, taas si kaswag, tinaduma abisita tayo. Anya nga iti makunam lakay. Nagkalay samot laang na terso konsunya. Ay kat mayat itirik na ba kahit? Kunak to matkan ka. Adan to ti lalaki amang itakder iti anak talakay. Tay lalaki asaan ama sapol ama pilpilit tapno ayaten na ti anak ta. Ay, husto ka ba kahit? Madlaw ko akas taon na itiragsak ti anak ta, idi nagkalay sa daken terso. Ay, nagbidutak laang iti kalabas. Sa nagpaisoan na sayat nga ipilit ko nga ikalay sa ni Edo ti anak ta. Nuawan matang ti panangipatag na kankwana. Tipod no nga ayat kat saan ama pilpilit. No impilit mo ti kayat mo ide, saan tay nga amaw, amangan kitino agparparikot tayo ita. Ay, sapay la ko mga rod, tagtultuloy ti ragsakda adwa. Kas naganak, rumbang laang nga isuro tayo dagiti anak tayo iti husto adalan. Ngam kuma, di tay ipilit nga aramidan dati kayat tayo ang mapasama. Nang runa no saan dapay anakasagana, taamangan no day takit di ti pakaisagmakanda. Saan at ibaga ti sabali at tao ti panunutan tayo, no dikat ti masakbayan, ken pagsayaatan dagiti anak tayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, kasa itibiyang. Insurat ni Charlotte Celo. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyawan kami iti ingkay panang tarabay.